famba ni ri 1 ni famba na 68,000 andzeni ka polo. Yo, yes, welcome to Kazankulu Entertainment. It's your boy Swash. Today ningena hi Mapele the boss, Sikiza boys, Hlavu the Gupta, and the rest. Nabagagash, Natomu. Alright, it's good. Let's go. Look, nga subscribe, come subscribe, support the channel. Turn notification bell, so when I upload the 20 videos, you got to come something now. This new year. Okay, let's go. 1 hour ago, Mapele utsale the following. 1,500 offer accepted. Once again, tinkambi hi laveni mintirho yinene. Hi sungula ma business. Ka ti performance a hi tiseleni price ya hina ku ya hi value ya hina ya le henhla leyi hi nga yi tirhela hi tlhelaka hi hlonipha because a hi na ndlala. You will wake up one day and realize ku Xikwembu xi ku nyikile nkarhi kambe you donated ka vanhu va mali va endla more money hi wona wena u ri xisiwana. It's through God. Yes, u dumile wa bukiwa but ka show yin'we profit ya wena i mali muni. Yes, a ku vutisa Mapele the boss ndlela yeleyo. Lowuwani i nga ri a hi mihlovo a ngo hleka la dima is trying to guide man tikambi hinkwato plus na man na va Sikiza boys as Gagash a nga vuya a humesa xihundla xa ku mayesa lava wa va buka a va bukela va 1.5 va accepta offer yo fana leyo va nga na perform. This comes after loko so va ri ku bifaneni Gagash na Sikiza boys or Sikiza or Hlavu the Gupta andhaka ka loko Gagash a ri busy a karhi a bifana na Benny Mayengani. Nyimpi leyi i nyimpi leyikulukumba too much, so mara hi ndlela yo fana yaleyo Gagash laniwa u le ku ringeteni ka va byela va Hlavu the Gupta leswaku a va zami ku a hi voneni ti-artist mara hi karhi hi ri na mintirho leyi hi tirhaka yona or hi va hi ri kumbe hi ndlanyana ti-business leti ti nga ta tshe ti hi vuyisela ndzhaka yo tala. Hi nga tirhi ka leswa hi nga tirhi hi tigigi or hi dya music ntsena because na vanhu lava va hi rhambaka some other times va nga ku tekela na advantage. Vona can you imagine 1.5 mi ri 3 swi komba ku ri each one of you u kuma 500 loko na mali ya petrol na mali ya biya. Hi nge vulavuli hi ku ti promota hi ku already se va Sikiza boys va tiveka all over because ya hi vona va ti associate na president Benny Mayengani hi ndlela yo fana yaleyo. So man u ri a va zami mintirho ka. So again why va Hlavu the Gupta or Sikiza boys loko ku ri va na mali va xave nhundzu ya studio leyi worth-aku 68,000 why va pfumela 1.5? Hey, I don't know. That was my question. Mara man Mapele was trying to guide them in little finale. Man nga na total. No well, sharp. Ahora lo que pueden ser